trans asudi bema obema wu enye adwuma sebe kote krawa utimi di na so ntimi mu wo so ne de nkwa de ntimi ni but India doctor to inside afro say for more than the spiritual marriage and never be there so basa wo ani yare wo any problem India doctor say for rabesue eye glaucoma eye cataracts and I say eye avia scar and abaso ni so ibisi India doctor say number no 0240 553682 if you dey numre no nson akopem no twi biara the trust yesunsun pensem edi ne kan na person nya daje na utie ne ye na pensem na ekyerɛkyerɛ ne esua ne ma na opedi ahudia say se okoto se penimu bi etu ne banana na nafo no trust for dia to kododo eno te fie da nwumre no nson kopem nwumre no twe no a ebre kro e betra se yesunsun pensem biara ewo Kumawood TV e betra se yesunsun pensem biara na ade akyi a ohu ba bia oso de wo haw ana wa mane efa yo when you're not for a yemoson for India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne wu se ayin bebre o na meko china meko na china meko ufia bai fo na dada no ntu ntimi ma enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che o se India spiritual doctor papa bi o tukwa ko India man o akoji sue hu ne ntete na ba be pie mu kuma se ahima kokobi 18 e di dwumadi sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesela tini e ka che won se wa ho bambosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa the India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na nyema ntimi nkoyi ma odia brabe pimo kuma se ahima kokobi 18 eda eye ya wada efiada memenda ena kwesela ba cho pitie ni tini de bia meka ahombambo papa eye chen ayaresa ankremi no denti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so what you say abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprenti mi ntomi nsem bema mne neti oba mne neti me so ni yi enso ohun kura bo se sebi nyado ono oba bo neti eno te India spiritual doctor ka Joseph ment na se itu kwa ko India mam ni ko di suahunu ene ntete e de abagana mu e de bo adofo ne 80 di se woti wona wo ba wontimi nkasa wontimi nante drusa de se form ye se ensu baba eso e hwan aprofese optimism e ba che mu bia de nte wase wo de ase fa bra be pim India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 e de ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwasem ne se edua no bia bo e ye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eya pepe akonodi eye bochirwa anase ndoko anase odi tongo bongo ana odi ekukula ne bodua ana odi boru ana odi nsobe ne bodua India spiritual doctors upa ye no betina se ya ne wumbia ne aye ne edi amansanse nipa etiasia nipa ense anase nipa ohonti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te ye ka che onyina ne se ebe na agudi bu ofi umami anase wo fa wo sunni na osu ni no say me be so si aso bi yedie me ni hwe de ma no o say me de ejapade de che no de mo mre no so so ngo de ma no wantimi no wanhia ena o ja ko yi eno nti de bi obeda obeso no abecho say agudi ehia ha sika hia agudi ehia wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka cho ina ifo ye ba ko pese bra ne no ntena se sika ko no ho nko ade a ye be yi ne de ama na busu na di na fa ho de etime aba obu o so omobombo de etime tu ade de aba fi ne ma de na intimi omuntimi nhira so omopobiam na nhira so ama busu na oba India doctor wo kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopɔ adaroma ye be nhira so edi ama e be dia aye pepe edi ama ne ye ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade e friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asinti ade e kyen na masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so say de bia akran ko fa asinti bro India doctor say bro e bia na nyine ni nyon na rose me won ni say sam mofra no a ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so me mra India doctor nche wontimi ma de mo ne de ni hia ne say na tare a wo hye a wonsie ora be pim otumfo nyakobo be fa ye so na bi bia e boko e de na wo ba wo ho fa singo say na make na say ensanom pa ensanom oboa onum so kra na wo boro bia India doctor say men ha ho ben fa ko chinchini ben fa ko nanti ba bia bra India doctor say wo kuma say ahima kokobi 18 eda ya wada efiada memenda enda kwesiada edambo
akasa anase kuru bi na tu dofo bi mfie bebre mo ya se kuru na abaifo twitwa so na abaifo de yakania abaifo de urani abaifo de yebia no e ma no enha ho ne yaka chu nyina ne se wo de brabe piem India spiritual doctor so e wo kuma se ahema kokobin 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo e wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni wo so obi oba so nya ne sai so nya ni tipendia India spiritual doctor asemo ka chu se wo de ma na ha you kuma se ahema kokobin 18 e de ya wade fia na me nda ne ko se ni didwuma pe pa cho me say you do I say be ma no ana oba no be don ko love me alone. Come back right yema yakefo akwaba na yemo bibia monihwe enanwumrei emra Kumawood television so enanwumrei se uhunu yen ewo kasafonyini so a na a time with India doctor papa no a wono de waye na adwen se wo mani pa nkwa honyenhiem ne obeye ne se sempo utiri na atia free so a obetam na ode asiso ama wo enanwumrei yebedi nkomo e de afa apomoden eni sunsun eniema ekoso woni pabrabom enu nti se ohunu se yete akonwa kese yete se so adafie da nwumre fiti anwumre no nson ekopem no nwotwe a na esese watwe aben wa fidie no na watie nkomo yi waso na tie nkomode ensem a ebeboawo ama wonso wonye ni daso ewa abrabom ade a eya ewa asase so no se yare ebebo na wonhunu ba bia wonfo woni nkire enne yebedi nkomo bebre ye yesunsun mu dia ebebo ama wabrabo atimi atumpon ene ohwe nipa asetremu a enema ekoso woni pa abrabo mu no enafom enti wanya obi oyo odi huni na obebiebie enema ni so akere na wakere enema bie ni so a wanhwe na abrabo no wo ya akachi sanse enema ekoso wo asase so no edoso bebre enu nti nene meto nsa no mafro se nyabre na se wobre na tena okasafo yini no ho Kumawood TV yedi nkomo e de afa enne ensemu a ene nyama ekoso woni pasetem na wososo wa benefit wodi ane se obekoso na watena se openimpa ene ne bedi nkomo no mabone din dada Indian Spiritual Prayer Center eho ena yede yani ekire na obi bisa se na ho ye mpaibọ bia ana se de ne ye wo ho mepacho tweben wakasa fidie no na ohwe screen ne so a telephone numbers ahodo a etwagu nyina bomodi anafa bi na bibi ekire wadwen ana nkomo no aye di no ne eto wakoma pono so na pese wo ne edi hu nkomo no wo so watimi afre na waje nkyeremu bi a wope enti enanumre yi Indian spiritual doctor e wo fie ha ahenema kokoben enti mu junction so pe ene obutuo ene wodi ne dwuma wonya aza entitie na wo so fa abapa bi firim na entumi emwa opani kese no wo ha enti yebedi nkomo taw enti tweben wa fidie ne se na medical aka no apepepe Indian spiritual doctor opani kese ya me ya me de onia na bibia abokodi ya me adom no mpa abo ye ho yeda otumfo nyankopon ase edase enes wodi ache papa lofty unu say de bia me kasi nyankopon hu ye mobo no onye ni ye mfama ye onye ni ye amaye ya na okaso odi echi a enye papa yeah Samre baby enenam ye ofasefo ye maamenum ne nuanom nenam abonten so baby kura nkura enenam yenim baby na so be kofi na koto abusua mboko na ehwan na aye nye obi aso tumfo nyankopon tete bia na ya stress onko so anye ne ye mfama san so sema ye nyampa aboda abra ye mre ho enti ye ti asidi na se bonsanguso aguso odayeka na no opomo so mre ya o se de jamriketu to no tumfo nyankopon na onko so ampeja na basara ho waye nye sade a ne niam ekeka kono eyeden niam ekeka kono ayeden we eye Indian spiritual doctor ahenema kokoben echimu na papa yi wo a wodi ne dwuma na enne ensem abete waso ene niam ekoso woni pasetrem ni pabrabo mu a se edum pempenso bi si a aya na manigye pa ne se obeben wa fidie ni ye pa na wate waso abie volume no na watie ensem sanse niam bi wo a ekoso a enya agro esese wutie bi na onsusu hunu ne obetumi aye na etumi aboa wo Indian doctor wo haide meboa kɔ ne nkyɛn na sɛ ne no first time wa wo hwɛ yɛn ana wutie yɛn a onsusu wo hunu ne dwumadie pa nkasa a wodi na etumi aboa enti Indian doctor baba opani kase obi ne first time wa odi hwɛ Indian doctor ni wonim dwumadie ahodo a Indian doctor edie na ene a wabɛyɛ opani kase yi a unim sunsun hunu fam ehunu akiri na wani kwa akiri die udwumadie pa ne sen
DJ Lofty otumfo nyankopon hu yemobo mo nyi ni yemfamai bedase India doctor papa bi otuko akọ India man kokọ jisu hu nentitie ifie be se du mienu ene kakrani mo abebrese mu na benedie Lofty enye betes na fom na ona ohwe ni on etie ya dance for say anokwasem so di kai papa onye fesika bes yiska senam se sane me nyina yenye wo ye de ne se wo ba abrabo no ne enkoye bebi atochima no ho ne behwehwe ne apa no pomosi be ne de ama wo se bia ofie ni bi ne do ato tankruwam ana se dofuo bi ana obi na atu ho ana mo se wo asmesi me ma wonye yeda wo asmesi ma ware me ma wonye mo ni jeda wo asmesi odwumedi awudi wo asmesi se na meto de ama na yare ana wo ha de ama wo no ne apa no pomosi be ne de ama na no question ne say oba India doctor nchen ye kuma say ahima kokobi 18 ede ya wada efiara memenda na question ne dijuma oba ma oba wonsem ye hwe wonsem say oko India ye ngofo boy from say the CS no mudwumedi omdia ne say ono ba onto sede onto besen ontwa akokọ onyehwe ne mom no o ma ba wonsem enu nti na ya chance de no eye ensa a awiadem. I see. Yes. Enti wo ba opeja wonsa na ehwe wonsem na wonsem lines ne e kai ni nyina na e de ma ene ma bi ba me nchen me hwe ma me ne saa me hwe me kan nsem che me kan sina kan ase ba go de ate wa nka ma nka hwe ito ya po sorry ape se ne mumu etwetwem se munya signal no efi MCR no bisu nya signal fi Yankopon. I see. Our person ma adekuredi ti ma ba fi apa ye onan mo bi nya no baba e odwom ne nipakro na ayo saade o doctor ampa eno ntinam dai da me twa mo aka wonsem ni nya wo wi ana ka makan so aka na se ma makan dia na besa ka was asem ni na asa no kwasem ni se the CS no ko India omo no omo nya tse ne yeyi no what in office o ko na ba wonsem no aka wonsem ni na a kire na ko onya hwe ma obi but India doctor de ne de oba na ye hwe wonsem ni nyina wi ana asena de anopon sibe ne de amount. I see. O say empepe yo yare bebre ho a nipa no hospital na doctor twa scan no twa scan ni sabe aduasa ni nyina yare bi different na be different hospital different scan ye dem o mu hunu ba bi yare na nkasa hye na yire ya fi se otumfo Yakobon aka me ati asese nye ne honam ne mogya na anya dem ye ni wiem asum otumfo akabra kire fa diamond won ye ni omonya etu utimi di dwumadie bia se on pe direction fanto so e be ma ne ma ya basade tu yo bia wutie nka the whole Lofty ni jesem ba kom say the whole Ghana India doctor ba ko pe Ghana hanyina na say obi ko share Accra to krum ba bi ntu ni ma dia no we ya asim na me India doctor me asia na mo fo bi sum ni me no mo fre doctor ye hu obi say sin but face nyawa na me say okay any be check in here o ma me radio ko program me frɛ after me friend pa ko won si o kra bi me say be so say me nya do minim skedro ye etini ba ne ba no ka so wa wo pesika wa opede no kika ma fodo muska enti dey also tell me wo mi fie that time cry mo ba tell me too my makoko me afa me tiwa na police for ni ade bi aba na ma bi kan ma me pio musa say ma oni ana o hwe ni sa o say abrante e say ma me pa cha o boss we o master we na say twi na kan me ntiasio na wo so gu hom na so bu so say no wa ba hada no wa na obeto no o say papa ya na obeto no na so boss bi ni am ni boss enti se o tie no atini no bi ko tena ba bi no cancer na wa suma e dada India doctor wonye sikaduro wonye senema me se wonye sa na mu bia me dia ne se abrabo na nkoyi no wadwuma sem ne nkoyi no aware sem ene yare bi e da oso enam se otu Yankopon na matia aba na me dia kana fa ahodi ni ahoto aba ne dia se da ma onu Yankopon bo wi ase so mi asase sa na edwuma titi se ne na wutie me dia ne Yankopon ase se papa yi ne woni ne na dija de ba ko no mu se obo otie ese ya kasa na ye ka no ofafutu bebre wom se enka ne tete no na onya ofa ne papa bi ba na chiw sunsumu niema but ne ni ho enti ebetimi a eda eye efie da nwumre bia Kumawood TV anwumre no so kobo anwumre no wotwe tina so ne tie ne fa bi bokutu ne fa pa obra ne no ukua so ya sara sisu biem ana mfrɛ sɛ omnibus ana sɛ omiba na kan sɛ repeat wo ba kono ya na me show be sɛ me yɛ me ho general well it is na utie me dia me pacho you asun fe onua no fɛ ni nuam no fɛ ni mam ne so ana wo fa bi sɛ papa na de bi e kan ho spiritual doctor o sɛ mpepi wo bati prophet one
why conform why malam why but enye is so better the spiritual doctor e ba ko pe e wa sentiment mu sentiment ne Ghana nyina ene Ghana nyina me ye duma ko ba bia otufo Nyankopɔn da Roma ba bia mekɔ bia sunkunum die e papa ne die right me pato so wo hwe ya ye ne Indian spiritual doctor owo Kumase ahenema kokoben ena ye ne no edi enkomo enanwumre na ani jesam a wo mu pa ne se papa yi obi a na brabo mu nyina ever since a mete papa enka na me ne bo mpu ne mpu ehia no me behu bibi wo no ho ade ba ko a wo no ho a me pepa ne se won pese obi bebu ne nua kwasea na kane no na me nim papa no wo ya ade bi na mebisa no na wayi anu amaye se ogusu ye saa na ene se obi ede oka na nipa na ye na adwen se sika no anu wontua se wontua sika na ma ho enye se woni bi owo bi but why na adwen se wontua papa itumi ka se o de bra no ho na beji sika no firi ono Indian doctor ho na ono amfa kwan obefa so obeda ne ka na waji sika no firi nipa kro nchen na wo tua nkrofo sika ma wo mo na ono eda ne ka na eyade bia na eyade a na me amedwe ho amenti ase enya wona abeje ma ade enya wona abeje misika na adan na gise o beji sika no firi mi ho na me makoda meka sanse onim se ampa adwuma wo ye no wote ase na onim ni obetumi aya ne nsa beka ne sika nsoso enti wei a kire se papa no wo ye adwuma nkasa enti ene ye nkomodie mu aye di kono ara mebisa no sa asem no na mabisa no se oguso ye sa anase wajai Indian doctor papa me pato me judi wo sa de no ho wajai wọ́n ṣe máa hùmẹ́ sọ. na ẹ̀wùdíye bèbèrè bẹ́ẹ̀ mu. I see. nti ẹ̀ máa yẹ stop o sáà di. Okay. but ẹ̀ kwan kúrẹ́ fa so dẹ́ nípa kan. nti sọ tie mẹjìngà wọ́n sè yẹ bẹ kyi nsẹ́m nípa no. na ewia sẹ wọ́n tó àbọ̀ asọ̀nsọ̀n adé ni wọ́n ntua ká akyerẹ́ bi ní apẹ̀mẹ́rẹ́ ní ẹ̀dá ọ̀ka. nìyẹn náà tie nie na spirit anam de yẹ sẹ́ adwuma no na n'ani yẹ den. Okay. na ọ̀nfa spẹ̀ na mehwẹ́ hu ni sẹ́ afẹ́ duru baabi ẹ̀ na dwa atọ́ ne nneɛma no ɛbɛ too much. Ɛba dodo. Yes. And I'm one of them who bantima that be granted. But what is the name of Mia Birwapa for steps about? Son, this should be the womb passo. Now you say, Sasprit and the age one. One no Dimoja. I see. It is all Chenny Panisic and Manua. One over down can say better, says, now I found wood. Sikana, the amount, no, there's a sound one. But people that say, no, Sika be doing on them fan who hear the Sika. Na lofty asemo ya obusama ho mama tisho o za pa oni miampa o se first na me dis some money bebre but nipa se wu nyini ana wo ko wanima na nyamsuro ni niam binti na wo na wo bo niam yes I could remember said there was a time na mo dai mi wo me ka che se o lofty room kan timura dem asofo bebre ba ne yakobo mu timura dem no masan mo na niam wo ho ankasa enti betasi din ti se ne ye na nanoma wa santima ne Ghana me na nanoma wa santima ne Ghana me mitimo so na masore we bom dia mama muso unu ntia me kasa o mo hu se duabo eboa enipa but penifo tia tena se na duabo susu kum ya de hye dodo sa na ya de na kwakoy enti na edan woka na edan woka so no wan fia obe exchange money no o money no no dua no afa blood ndeju atoni sense bebre baby kopie mi na nam wo ne ade ti mi hwedi mi na kora na metan kase no kwajo say that ni sika ko ne de mesre sa ayi de ye withdraw now de ye be ma wade fofura yakopon ya aduma nipa ne ba no de ne ka ye be ye ne adi ama no na bibie un se obi de o ka ade ye ne ye be ne se u didi a o ka nipa no o ka oni gusu a ne gina so eno tu ni akoto kopin so betua e ti se wa sha tare a nkran ni abeshim loft una so about time dress said they obeyi singlet in apia bonte ko so nyi sa ne man ntunu ya kakape no anasa nkran no mpie ma ho nto sa ne tie tu so ko tue nipa ne de ne man so sa na so tie ene on opposite wo ho ayeye okay obi wo ho a one de no odeka e ka na ode enye ne pe na ode de ka no ti se koko PCB aye na djuma PBC PCB amom to koko purchasing clerk na djuma bi aye yes nipa na oba no no aboka almost 300 bucks challenge she no boni wo na she no ye hwehwem no na say enye ono nkasa ne fault okay ena de ka ne bai eye ne yonko kuafo ne bi ena dinidi ko do so ma ba jiska na firi ni nchen oh na ne nua ba so say di ni nsem
Was the doctor? Yes, me the almost 300 bucks. Say 1 million cry, yet 300 million. 2 million cry, say. And the cocoa almost 5 minutes, 5 point something. Bro. Me ko fa ne hefa. Me so me need tea, me need dama. Oba me dem kwa me da sori ko adwuma, so ne sori ko adwuma. Esere pa no. Eye na kasa sika na ba ne sane so odi bia ye ne ho do bia so odi bia sese ne ho ne ade de sika na odi. O se doctor me ni scan. Enti oni ba bebre ho no mo a wa ye adwuma aboka. E ka na obo e no lofty. Enye se odi yo. No we say oni a oba body man adwuma. Eno sa ne yesre e de ma na nipa ontimi ne hawo e ka dan no. Okay. Na ye wie no na wanka se adwuma na wo ye na enko ya ma ontimi ntua ka no. Na adwuma so ya ma wa hoden. Okay. Ya mo adwuma ho de na adwuma so tima yie no wetima ko twen pa kro so sika ama. Na tawa chi so asa. Yes, ya tawa chi. Ama protection. Protection. Na be ya obi entumi so de meti. Sa na kan sa me di won sam bie mo. Obi nsa magye wajapade amfi. Sa pe. Obi metu waduro e wadwuma. Wadwuma. Do e ma wonye mmobo. Ne wakan atwema adwena si bibi so. Ma shade bi nso. E wo eye Ghana ha. Aha na me free. Aha na matena. Enti ma hunu sa de no. Na me mi se say edum pempensuo bi wo nipa asetena mu a abusua bi wo ho a se oye yere ana wo ye kunu wuo timi ba abusua no na abusuafo no agye yie na boso se ye ne pese ye yie no se wo ye oyere ana se wo ye kunu wo na wa bra wo de hye no ana nipa no a wo ne te no ho wa bra bo no ho ka enti nka abedu ayie no anka wo so betimi aye na yie ma yie na ayefe no ho na abusua ne be sori atia se wo ma kwan amma abusua na anye ne omo pese omo ya na ye ba be sori atia wo ebedum pempenso bi kura yie no tam wo ba be so no na ye ba be kun na yare abo yare amowo a na eka kura asase ebe me no abra yie no kura nya nsase ebedum pempenso bi si a nipa no betumi nya bambo every Indian spiritual doctor ho ansa na ye be ye yie no eni se be ye yie no be wie na oha fufu bi ansa meda echi me das me ye adwuma bi wo oboase ya sante boase ya na papa ne ye mindset adwuma mindset pani na papa ne ye mindset pani ne papa no wo yere pani ena eche ja medi ya bi aloko di bi no so ko wo ye no so ba ti se yere ne kura nka ho a e ba ne de e san se papa no kotia no bandi ana ye ne mo genti no kan japade no e je wi asena yere ketua na se ono ne na wo no ene abusuafo na aba be ye one ano mu against yere pani ne ma no o se da de sike na be adutuo nyina e ba simple ko se na ma na kakra no no sai go buy and sell ni bi kakra kakra wo fie it is omo kokota yere ketua na chi na kom na pani na because so na usafo na so mu hira ni gina bibia na ketua so hu se e ba na ba mu o so enye no ndo hira eni gina bibia ento bete si na chino kokon mu je japade ne dia o so emprepi se ni ma bi se ta ba edutuo bam na se ori kaka o se ka oba no ye na ye na ka ni kunu ko oda fo hu sa ampa me yire aye mayi ama mi kunu aye mayi me yes me ma no atimi aye mayi na so abusuo na ba ba je ye na bo so se ye ma ma na nye ashanse no kura nipa no yare kura ne ma no kura na ehwe no ni ana tati sane se omo baje ye na ye no mu wi omo pam ofri japade no sane tie omo baje ye na ye no mo pam ofri japade no enti emprepi ni se ta abasa na anibra sorry we adwuma me ye omo sheda soma obi ewo mosi ye kan mosi oni ba bi Burkina Faso na meke omo soma obi ma ne ko mosi se onkonkwa dealing tia oba ne ne ma na nyame ncha de se papa no so no otiase no na Obama me ye na dwuma ma no aha TV so me nkan kwa achiri no Obama me ye na dwuma ma no nti oba no ne yere ne na bantina ne yere ne nimme to one day mo wa ma me ne ba o se doctor unu abe ma se na abo eyi na free ya na dey na bante o se so na unu ba bia se 42 se 43 so unu ba bia unu ba kunu ya sa anyway ti a tell ka se ma asem se na me ekoso o se doctor nu anti na so me bae ti se be ne den na enhira ka Yakobon se ebasa etama ahimfu bebremu so akunya prepre ebasa e confusion tum nje the confusion to abusuafo num ene oba na bema ne na kokko ne ntem ene abusuapeni ntem nje at the end of the day se be yayi no na abusuapeni no ene abrante ne maame akoko ka ayire no amoma ye baako na dia so bi ba se wanya ne saadia anti tum se emprepi no so the titimu basa na the other side no ebi san fa akire ko the other side ko kan ayi friend say afidie bi omosun e de kirew eti emprepi se basa na afanu ye funu afanu ni afa no se enko ye bibi sa ba ne ya chai se de
ye mo dam yes sell no ni any say the confusion be tum ntem they say abra na Israel for so mu si da akwa Nyankopon soro okay yeah Nyankopon say muntimi o na krofo de ba no mo de so muntimi no mo de o say dem kula isi be ma hwe ni a meti ya no ma beto soro ha nje wo say me de confusion to mo ntem na metitim afro ko fa blog gra na ko fa dua de ba on two way kasa it is so be a confusion eye adwuma say Nyankopon kura no wa ye bi asose nje say bo ya say nti na say Indian doctor say ekoba say abusua no bibi saa wo mu a ne osuro say yemfa ne meye hanam na yemekunu tontwene no ya protection yes eno no ba Indian doctor ho a na ba beji protection me ba memo atos wa beji protection ye adwuma edu ya no bi some questions bibire obi wa kwatu say oni de anya de so be ba ne ayam asam na metiri dwene wo saa say so we as a lawyers no odi de odi anya de odi onya banko aka no krom bia e kwa be fa so defend o e fa ne defend o na de ba kwa ne wom ni say o ze nipa o de na de bro kafra o de na de bro na se wa anya bibia ma na hu a na adwuma se woni ho sa etu ti se ade na wo ya ma nipa ekura enye ai se sister bi oba me nchen we openi company kase bu krom ha openi bi secretary na o se o person the boss no to ka ma no o so ne twem pro so ne date no ba ne ye ade no so ma no na mti bi dwon se eh ade am ye papa na se ebone won se kwa wono na me ya ma ne de onu se papa na me ye tia ne de onu se ebone ni aya pa high blood amano watoka se kwa mate se o se oba ware ge na me ne yira so regina de se o mi ero chusu ba ko chusu ge no ha me dem so ma djuma ma anye ni sa sister no onjimi ndi o ti ase nti o se me ye no onjimi ndi eti wudi ede wudi anye de no so bi di ka duru ye ho wudi ona be ye de nti se court se wudi ka court oni bim no ye de se wudi kai wo ye ho nko a na ba na se nchechire be chechire yes sane ye be sane ne oni ye ho ne ye mpeni se ye betutu I see akum obi ne mo ye betutu asay asem no okay what you say okay ye be ye na asem na dane na fa hodi woni ne ntata so bo a o kese na doctor wa asema o kese ana nipa na okun ana o yire ana gay bi bai enti wo so mentra se ono girlfriend so ya wo so mentra so bra ne be gida se ne be okun be wa che na o kase okun be to ase o se so hwa kan kan etetina obi kwa ware bi ana na maame aman bibi ka kan no de ko enti be ma ni yeska sharp oba ne maame produce no bi ka be si dan ene so ya tra wa ne dia so ne chechire wo san enkola nkete for 2016 lady bi oba mi 21 years answer na obeba sa lady ne so no mame ma yatie for entiase se Indian spiritual doctor na ye ne no edi nkomo Kumawood television so we a time with Indian doctor panipa no oba Ghana ha nyina Indian doctor eye ba kope wo Ghana ha nyina na obepie mu asante mantemu brono a ye frɛ no ahenema kokoben 18 mu junction so wo pe na obehu no wo hwɛ screen no so a doctor telephone number na that screen so no ma me papa ade ba ko a ehu hia pa se nipa wo be hwehwɛ bambo akira kwan ma bambo hu hia wo san se onyankopɔn wo nkwa na ɔde ama wo no wonya nya nuru ho ba bia enti ama nipa bi magye wo nkwa mfiri wo nsam ne enti na me ka we doctor me be kofa asase mo ba ye no minimum bi just recently ya papa film no answer papa ne be film no okoda ji be se bosome miensa ne nachi abente ya boka ka wa bonya asem ketwa papa ne film na ye kwakoye na wotweda no a data ono ne busua no oni ne nuanom pesenka abusua no mfa nhye na mo mabo mo ye ne nuanom mo wa outside ebetumi aba na nkomo beye papa na ye kama no abusua no se omo nte ase omo de eye no ehye da fofo omo twe ho saa twe ho ama ekwa wi agire no abrante ne se wo tu kwan akonkran wanuru konongo enkwanhia okohia ye no enya agura abrante no nyame na di ne ho afofie na Indian doctor okoka car no se ne car no si yeye na ye ka se ni pesimasi ehemu wa wu a oyi ni o second because they no ticket no nanso nyankopon bambo a na ode abo abrante nti na meka se protection de esese nipa bia no o ma ehu hia o papa eno nti na mekofa asase no ba nti maame ansa na ye ne be koso no enhyehyɛ bi wo ho eti ya hweyie na hunu obi a oye odi hunu na obetumi aboa no abo ho ban amo otumi aye ye ne kama bra o ha bi emma akire sanse ene eye no kura nkwa wiye no na nipa asa ensem bebre enti hwehwɛ Indian doctor akira kwan
ne number no e da screen so fa number no na save number no dwumadie no nko awieye no frɛ doctor na ene ne ni nkomo kan wo ha no kyerɛ no nko kan wo ha no nkyerɛ wo yonko sansa wo yonko no ntimi nkipu wo asɛm no a wode kɔ no ne mom ɔde hunu ne ne de wɔbɛhwɛ na wasa aboa wo na waso wo sa problem no e de ama wo yɛmfiri hɔ na yɛmmra ha na nka wano gu so a wo ka baba obi de em sɛ mame mo akwan na wie no na yɛnto aso baba obi ba me nkyɛn na baba no ba oba me nkyɛn na e ya reho yi woni pani betina ya na wante so wamfana nkokyere fie wamfana nkokyere fie sɛ abaye me ne hyew on sɛ kuma sɛ e ma bebre ni mema bebre hyehyɛ wa abusua anim nti tama papa yi betoye na abaye bae agya on ne me yono opɛ de bra ba akro ni di nkom won sɛ bra ba choka so me kai sɛ bra me bra de wa chia me so say na abo na minimu be ona minimu onim sɛ abusafo ni na sɛ abaye na ba ne de ebia bibi nti no waba ti sa na tie de a ba ko wo mu a ne ni be one ne bra no munye fine one ne bra ne nko yo ne ba bra wa mu ne obi nka so ni ba ne wu a omna na age ye ne se gangalia ogbo mo de akoto fantasy o ne awura wanya di afabra se no be poison enu tie kan ho bambo a se be kwakodi bronyo lofty ye bedani abefo bedani bi enkokɔ emponche enwai de ben hwan akosi obi ti obi de obi kɔ hospital na ba kwa kosan hu wato ne ni wo na mara oh esi bebre obi betimi obi be yare oso inkoja ma hospital obi kɔ hospital no be di na nu na nsa so mra review na no ho aton na no koja hospital mu ma yare ewu enu ti mentina ho wona oyire no ma ana nya mbamba fo sebe yeso sebe nya do adwuma nko awo amba fo mana o mu gufie na maduru so mo ware o mama no maduru fie maduru o ma ware fie so aso na so sebe yeso sebe nya do yese o ma anti adore o mbeko o ma anti wede o mo beko na so o ma kaje mu so se memo da be no so mbeware ma mi ne papa mo no ma ho fo do mo tu akwan o ko so ne na wonya bi ma o ma because o ma ne tena se na be duru no ma nya o mbaba o bayi because sebe yeso sebe nya da bi ameka Ghana for Maya, omo ofiye. Omo nya mponche, na omo nya krama na omo nya okra. We di anu esifom, nu we di nu esifom. Ejo free ahojuwa na ekotafo bedu na mema be nsia afro na esifom. Ya benda. Oba so ade chi na ade sin na ho fe eko. Eti ma me papa a wutie mie. Ebede na efe se next 2 weeks okotutu ntima ana obe frakente rokota obechi amana ware. Obai betina awu nsia ne mema nsia awu no da so tifie mema ni chinimu ano manya bia ne afafo ne afre ne yeso ne de wada ne praise ni ada ehia ne afre ada ehia ne atonato atwene baby enti ndia doctor say ahobambo na ho bebebre wuya no so free mu a ahobambo san wo ho ede ma wanka se ojapade ekura wo wanka se ojapade ekura wo o say obi mekun magi ojapade mfiri wo yes woni say obi timi ko central market na edu obe break store bebre no atra store ni bi den no atra store ni bi ko break bi ewia so bia ho ni hoye enu ntina ba na kam ya tia sese nye ne honanu moja na enya ye ni wie masuma tufa kabra chirfa damoni hweskafo bebre wo mema yare akeka ma hye do mu ntimi mpie eso an hye da hunu ade bi oye wo no obi ani asem o se abra bona abara te se wo driving o mi da me drive me hwem nim tin o mi da me pɛ me wasem me ko speed me ko 2010 obetu afini lem dia babodi mu kanyan eno so wo de wo di lem a wo koboko eso obi afini lem dia babo lem eno beka ne se eno tin a obabo ne de eye ene mo bia ne man ne bibia na rawo sema na wum ne se Ghana ha obi be sifie obi fa security obi fa wey or the watchdogs or the bibia bad boys in na egu ho CCTV cameras no wo sense ono ankasa ne kra no wanbambo na oni anbambo enti by force small boy bi ato ne se no partner so bibi no ko ade chena ne ko achia ne to so miensa wawu obi o ka tu se sebia so sebia ya no fun bi na ekuno ade fun bi na ekuno o se bia nse wo ka sa brante kai pima ne wuwure opie ye o ka se no hye o ne nim no aye ne ho ana onu ne nim ne no ne abusiafo ka sa ko se abusiafo no bebre ho a wo no ka se ba akum yenu miensa wo akwa kito ne na ma ye hu una mo pieto ehun kura na wo shaun patale hye de bia na akote da so on be kire wase si a na ase tata fo hu fi ohun okrokro na de che se wonye sika ni won okrokro ni won de se Lazarus brought ho enti abrabo ya ye bo no sa ne mani nyina wo mte yese ahobambo afi be kwawe eyese nipa be obi apa ahobambo de mani ma
edema wo yere edema wankasa edema odwuma edema bibia wo ye na ka ye den obi na obi kwekọ kwa so akọkọfa ne makro nipa kro de baba bedu kumase nipa kro de na akọfa wi ne kwa nipa kro de na ayira badam bi oba mi chokotogo kofa ne ma o doctor ba kotogo ya kwa mfi bebreni na me ma me nua me kro me ma ne nkoi o twem ye sto animu na me from say anti no twem say brago ana wo me say anti ana mo no say anti betan na me ma unso so say wo hu ni ma me o wie no di dwa kakra to pan no kan say ma ageko o say ana mo say o say mo sto ni unu kro mi wura o hwe sto wa say no anu no okọ Lagos kwa so no asene ko Dubai ne cheche say okọ kwa so ne niam okọ fa o say doctor nyesika ke bank loan eniam itimi free ebe duru kumase obi ayi ni niam me nko ame niam akwa ne ka chere say ma fa am say me ni ba receipt ade ma me nie apa receipt ni chere say wo de niam abre wo mo eniam so am duru kumase akwa so wo hu ne say eniam na yire wo mfram ni maami nua na wo twem ba bia o friends and debra na na brago na wo enu anu no wase bibia entument na ho weko kunwase jo weko mazi obi adwuma bunu so saa obi so to anu cho so beton ade ase sebe so sebe nya de anu ya nya egu ne ma enko ene kunwase fo dwom ene adum ne mazi fo dudu anu ade loan na ye adwuma obebunu sa ba loan na dane to a wo tua ebi 100,000 200,000 500,000 and I say for bidi ebi grad o mu fie press agigi scan of the adwuma this one more adwuma no ba bona say we ba e de be ne besi was it doctor unim say mi kunu oturu nsa no aworijan ye kura ya aba na madam bia na store to where so say me ne papa bi ye free na me ba ya oba me nchen ono kura papa ne bo an ma ni nyawo ti ma me ne won kone enfa nkone enkonkohwe esema sifo esema biri Iba cho fe na wo hwe ya we a time with Indian spiritual doctor ahenema kokoben 18 junction so pe na Dr. Penipa wakoje ne ntete ekokoye odi hununi ewo India man mu na wabepie mu ewo Ghana ne titro pa bia wo Asante Mantam mu Indian spiritual doctor ahenema kokoben na enanyumre ne di nkomo edi afa enema ene nsema hodo a ekoso onipa setrem ene mmoa hodo a papa yi wa obetumi edi aboa onipa dasani bia wo hwe enanyumre yi bia wontumi hwe yen but utie yen ewo asom o papa yi number wotie ne nsem wa hu se ne wo sika ne nsem esifa wadawroma ne telephone number ne nie bomodi anafa na ene no eni nkomo na bisa na doctor me nso me ha oni emmoa ben na obetumi di aboa me pacho eyo pani na one ne kasa enti me pacho o kasa na o de ato ho kakra me kasa o ti ase na bisa no o de hunu ni ha we na me namu e de na menya me nso ebetimi aboa me me number ne 0240 55 82 me pacho tie number no bi 0240 55 36 82 number no di kan na me boy no wrong 87 fa number no na frɛ no na ni nkomo 0240 55 36 and afei 82 o frɛ no a wono bedi nkomo na doc ma me mra so biem ende abusua bi wo ho a atetia pansam ohia buburo na eba abusua no o hawa wo mu ni se agudie pa wo fie ho nanso so hwan na edi animu ami akofa enne nipa bebre twa nkrofo ebi atena TV so atwa nkrofo a okoje agudie no a na wafa Indian doctor ever since minim sa na wote wonye sa ade no but so obi wa agudie wo fie ana se obi wo galamse asase bi wo pese okoye so adwuma ana wo haw bi a eba agudie ho nsensem a ede be na obetumi aye ede aboa yahwefo DJ Lofty me da senya me onhira no humobo ni ateli se on se ye ka agudie a ene tumi enena enka ne tete no munya nsem no godro mo pe ne agudie no mo pe no mo ampa mo mo pe di manchiri ma ti se nipa ne de ade ni isi a nipa o isi bi ko no akọ wo kakra wo ya touch ni
wọ́n sẹ́ mpanyinfoɔ so de wɔn fa nsa ɛfra honhom ɛne wɔn kasa wɔn de ahyɛ wɔn nsa ahom bi ɛbɔ obi a sino ɔbɔ wɔn din ebi ɛne nsusu ka wɔn ɛbɛn ho ebi kora ne bɛn nsamanpo ebi kora baabi ɔde ade yɛ nkora ne yɛ asɔneɛ so nti ahom wɔ hɔ edi saa nneɛma nyinaa kɔkɔ hyɛ wɔn nsa bi na ɔde ma wa nti mpere ade so no ɛsan sɛ sika kɔkɔ na yɛtumi nti ɛnante ɛhɔ a epie na asan aba ɛhɔ a epie na asan aba ɛnante saa nti akɔba saa no nipa na ɔde ade ne hyɛ wɔn no ebi kɔ no kura ewu kɔ ɛna na ne ba no so abɛwu kɔ nti na atoatoa so abɛ 3-4 generation etu bɛ sɛ baako ka sɛ akɔso ya me nana te ase me nana ɛnana sɛ me nana papa te ase no wɔ se ɔmo pɛ agudie bi de kɔhyɛ ha ana ɔkyerɛ me sɛ daakye mesumi nyina me mpɛ kyerɛ kwan na me mfa na me ne me mma yesu mfa mo yɛ ho bra madam bi yɛ ne deɛ ma no ɔno deɛ ne deɛ ne sɛ ne nana no yɛ de obi akɔ school ne ka sɛ ɔno deɛ onimade yɛ nti ɔnkɔtena ne nana nkyɛn ne wɔn som no nti ɛbaa sɛ onuanom nyinaa timi kɔ school ɔno nko ara deɛ wɔntimi ankɔ school nti tama wɔbɛwu no ɛna ɔka kyerɛ ne nana sɛ me nana mimi nti na wankɔ school wonu am sɛ ne mahu ɔmo baabi titi kaa mu ebi ayɛ nipa kɛseɛ wɔyɛ mmɔborɔwa ukuru nso ware kwe no nso yɛ mmɔborɔwa na kete a meda so wɔ fam ha yi akodie nti yɛ brɛ matress a mese me mpa ha na mepɛ no a ɔmo nte ase no agudie hyɛ ha na me nana na de me nana ɛna de maame na maame so ebewu no de kyɛɛ me sɛ da akyi mi ame so me fa ma me nkyinima na ɔmo fa nya japade no me japade ɔmo ntworo me din me pɛ sɛ me bɔ ne din me ntworo ne din asemasi memorial house no pa no nti ɔkra saa no na sister no ka so yowate no bi sɛ emroafo de wɔn nsɛm no mo keka ɛni nanu na nsa na ofiri mu kɔɛ nti ofiri mu kɔɛ no ɛna onua no mpanifo ba akɔ yɛ yie wɔnante pa ɛna ɔkɔ ba bi ne ka kyerɛ sɛ mo fie hɔ ba bia na mo nana ne dan kete na no das gold hyɛ aseɛ na wo sister kuma na no nana te ɔpɛ so ɔfa sika no but yɛyɛ me yɛfa spiritualist no sɛ no so ɔka kyerɛ ne sɛ wo sister no a ɔsom wo nana na kyɛ na gudie nti bi aboa na mo nyi na ɔma wo bi wo sɛ duru sika sɛm na adwena sesa mo ɛna saa na tie dia na bra na ba wo sika obebubu ha no nyinaa si na boro san eto obi amfiri fiante wo sɛ me mfiri via plot bebre na dada na chi obesi abrosan akosi ni ho ai obeso obubu sa adam no de hye na nana nimonyam ansa na ye na ye o se daabi ai won ntimi nka se gold ntimi obebubu asi na abrosan force ana wo so ntimi nka se ne nana no ebewu no wo so diska akọ so ahya nti e ba ne den asempa na me ka ne sa won hwa ba kumbekum ba afọ ana otie nka o TV as Kumawood ana oni ni kunu fachi no mobile this say ne ba ne dia na ekoba asan so abusua peni no mama kan si ebesi abrosan ofio no onya bi mu atena enti a mo de se chinche mo tale se o mu buni si na abrosan me ka se no aton chance on se na mo ton chance twa na no hia sana dwene se nka from one and the crown se sika na TV si abrosan bika to ba happen the confusion to obusua peni in tem ene bra in tem no we in tem gidi pa abere dako omo ho apena abusua peni de kasa wurafio ai ene nkura ba moni nso ade tetefo dan o se sia na ti se ahyerenso de ana ye ti se archives bi a enkura be fra kira ba no mo metima be aka se ye na na se ha nom tete is confusion ba aba no ru a o de capital for wo mabubu otutu nkyere se de atwa ho nyira hia aba ni nyon bi se offer na den na se se ni nyira aka simament ya se adwuma bra kura ko ma osika a ye se okọ saniska ba be start foundation ni bibia na fere de na wuyi o se da bi won ti ase confusion aba ana no so ti aso o so sanete a wo fa se na ba dia na o so etu wa na so be fa kira na dwo ti da ta so nya bo agudie no ho ban ejele tembe o spiritualist be ho bia na de so ti se eja jasrama no na ebie mo bo fie ye o tatie bi tuntun kokko esu to mo te pie paro pie fi tokron uyo bi ata wo someone bi pa wo fie agudie ofie no doubt about it Indian doctor agudie obi na biem so no o ba sa wo kire se san tatia nkokko no ebi nso ye tuntun mo pie bom gidi no ana biem so no efi bo anya bayi ebedu na dwubi abaka se jasrama de se kopot mu ja
e gold na opie no no opie asa na okọ no oba asa na okọ no enti na chese nya bayiye aka say ye obayifo bi wo fia bayiye ho ana gold ni de ho bayiye ni de no gold ni de na to se word afoja no etitiriri na asa be gufom na asa ekosro na asa be gufo na asa be kosra na ho ana ayira ba ne bayiye ni de sa na ko wiem a ena bayiye I see ana bi onso se na ho ka no obi o ye galamse o ye small scale mining eye tumi ni de sa de ne nam na galamse o ma wo bebre ebi mu ye champagne ebi mu ye tututu ebi ye alovia ebi ye dig and wash ebi ye ambulance no kwa na me de obo wa ko ambulance so ana bi so ye bohwehwe okay ni nyina ye galamse group obo ye galamse fie bebre on fa nugget da onim nugget no galam da ko bem fie mechu nugget gold de bom say what you say 1 billion what you say 500 million bom what you 200 million bom and e bom ba ku mu a and your friend say nugget mo oba ye gold mfie bebre on fa nugget da wo ye gold adwuma so on fa nugget adwuma na ye unhunu so ana totototo no so emu bia wo ye bia ba India doctor nche ye besre ne de amount oba ko ba bi no wo ye adwuma ni so na de on fa buo ma wo mo ti so be kanta kopi so be ba no ba be ya amamre na kun ada obo so wo ti on do onye galamse ni ne mo asase agudie oso eso ye bo sample ne bo test na na afa ye de machine besi so na sample na yira eno so ba be ho adwuma ma ama bo sample wo fisika o se sanade obi ato asase no ye be ye test wa asase no so ye se agudie oso yes o de pikas e bo kakra ho ye ani ye betua ho ka atua ho ka ye tua ho ka wie machine besi so a ye ba be ye adwuma no o de machine besi so a afedie otwa blade nko na de nko na otwa omo shanki a na de nko na sikani asase no dim kete overclock nko bi uni ani 1 blade 2 blade uni ani yes agisa oba Indian doctor ho me pa cho sa fe na wo hwen ya ne Indian doctor and edi nkomo no we a time with Indian spiritual doctor eye ahenema kokoben team generation no so wo pe na doctor penipa wo eti se wo hwe screen no so a doctor telephone number na egu so no me pa cho bo modi ana frɛ no enne yesi asopa we encha sempatie enne nsem a watie so obekɔso no watena se dinya ese wara nkasa eti ne me kana se tu anamon na entumi muawo anamon a ebeboawo ama watimi akɔ anim ye pa eno na mpɛ se wotu anamon me pa cho mo a mo frɛ Indian doctor no a ontumi emfa call no nyina no enam se wo studio nti na mo frɛ no a ontumi emfa no mesra mo numbers ne dɔɔso eye mienu enti bomodi a na frɛ 0 eye miensa very good ye wo 0208 29 78 and afi 25 and also can ye that screen so no bomodi asa obefre na one Indian doctor atumi adi nkomo na waboa ama bibia so atumi kama edi ama Indian doctor ye free ye agudie ene galamse esu yi minim se odi dwuma bebre ye mre no so kwa na eko ye nhwe bibi ti se atwere yare ye ba yare so obi yare twere atwere yare yare a eye abaifo ne to enima ninja ti san se atwere enye yare bi ensan obetim no obi atwempena aware o twere yare ebi nyawo obewo ma ebi nyawo mo ejenu kama usampa ne sunsun yare eye to yare ensan edi se o twere yare wo fie se nipa na ya kanya eye brew ni bi ana eye bema gidigidi ni bi ana nipa kro to jemu ade fanebra apart from sa etwe ne so ye wo ensa twere so wo ho ani o edam twere wo ani twere ne ba na se ne wa bodam wo bo so ensa kana no deep ana ne twere na ba patro ni nyina ba ya so ya ye hwe junso krobo o ya so obi anyiri pa perifona mo junso no edu mi no koda no ofefe nko ebe se mi enkoda obo pa junso ahye no ye register bi free boko e bae na ede ne bae no wakwa ware makomakom yensa no wakwa ware na ye fo obebre so ne twempena bra bebre pan sister abeda wo nchen wo do kwa wo de ade ne be ma all right yes so ne be bounce left ni obi epunu dwane ko no fie so beda so ma ade a chen de amana junso de obeko no fie ejo kono junso ya apene eja na ware edi so do fo be wo yiri bi wo a me pa cho se ni suba ni bibia ya junso no kwa de ma ne nsa ware no na ne nja ne nsa ware se lefty empenifo ejunso de bo papa
enya me won say yetim ni yi akrante ani kusi ho ana bokuya ya de juso yi wo yeah juso na no odin enkwa juso de anu nya de ti se juso krobo ana say kuda ekro da obi ho yesi abayifo twitwa so nam yesi abayifo de call e friend say hayo yesi abayifo de kanea wo de mane how ma bibi ba nche obeje de so sentete chire ne si no de ne ba no sa da ne kronfie nso india doctors ye kum kro ni nyina e je fa ne ba bi ar kon na ne ba bi akoye bra ya so ye oba ya so ye dije ye no betena se ni aye hwehwemu me da nyame ase madam bi share yonko bi ewo manso kenya gwana he fa no me bura osan aho ba bi won ni share pe was mama na mata no share manso pa na se de wo mo hwe wo pe se mi kro na wo wo se na hwe mi ko india doctor nchen sa ekro me bra mafo bre yo ma nyi se egrula osa enye egrula osa ekro no ma se biebie ni mu kire wa be na ya se dodo ta se sade bi sisi ni mu abaifo na ya so ju won ba wi mu sa won to da o de ba ya so ya nyakopa da roma ebe wu anta na asumbi aba india doctor ade ba ko ya me ya pa no se o ya bema na o bema se munye obi ye se ne bema na wukudo to oni bibi de bia me kan asem oba oni bema wo fia o se bema won hye boxer won hye hwe utim no kotene na mo sa na wo kosi na oba na eto adonko do ze na wife kan me de fanti be kata ho ne nkwa wa ha oboa ani fe won se ye kan aware a loft uti o sei wetin wa ko bra fie o ko bra fie no wa pack ne ka betuma tu di akokala spy no problem o bra dia ni so betuma fadi o ba ko na bra ko issue bia ne kondo so hye no wa polish utum no na shem ni bubefu enso mfi but o bra be fra bontia ba na do sa to ni yiri kom ni kom keke no o be shoot direct e dentra e ye different e ye akoma enu nti ene ma ye ware a ye nsam ne de ka wa hye no we connect to your heart da kwa wa cheche sadi mu a o se baka se ye the CS ye hwe nsam eti nsam max no ne nsatea bia anim ye a cheche kwan hwan nipa bia wo ware enu ne ma wo de ka wa hye nsa we no je se we no hwe ade na connect to akoma eti we no eye wakoma o yire ye wakoma penifo se ba bia wajapade wo no hono wakoma ewo eti so obi yire kwa ese akwa ese bebre woti ase so obi atwitwa akum ne yire adan a o ye se obi atwitwa ne yire obi ayi ne kunu se obi ayi ne kunu se ni nyina eye sa eniema ti se beba ne nya adwuma obi wo minim obi okọ obi yire ho ene sa adwuma ne kwa me ye wie ne san me ya okọ obi yire se ne pekro no edi bia ne bema won de afa ne yire no okọ ne pakro yo na ne bema wuye masa ye bre pa ti se wutie india doctor na okote ewu enya adwuma obema wu adiansan okay upeni se wu penisi de say ye abrofo de ye upeni se wu obole wu enya adwuma wo se wo ye bema na tisa na dwubia na pressure ba because oba ne dia de betu obere kwa no afaya utimi nya ho hwe bi brane ma waduro se ewu a ye wade adi ye aduro me kire okra we be wonwa won se fre dunsim se dunsin kro ena wonna mafom kwa so dunsim ya so kro so kwan ni nya de kam ne de ekoti wu ye aduro me peso me mfa no nye metimi de adwan hotel efie dan ye friend say efiewura eso metimi de ekoti wu ye aduro me peso me mfa no nye metimi yisu no fotene ani abo ye friend say anafrana ku yo ni mienu ye wa haban ye frana anafrana ku ada wo pa abana tia ye adwuma da no hia anafrana ku da ada wo pa anafrana ku be hia anafrana ku be 1000 ani ye wa anafrana ku o ye kakapeka wo bo de ase ana bra pani numba de bo nyum se anafrana ku e so free boru wa ase na odwan me wa hinasa minim nyum to kam to sa nyum mo wo se numba onyum bi za o se anafrana ku sa anafrana ku no ye ne ayanofotene ye oni ma de ka ho ene o de sase pe ade na ma be ma na wu no e kanya na se pe na be ma na so prekope ene obo so a ye ni so de ma okwa o ye na de ba huru be ma ho wonum bia ire de huru ne be ma de to se 3 days pepe o be so oba ne huru be ma na abrim hye ni sam na de hye ni se so de ko ho straight no baga wire funny face
maybe I will be a child. But if it's meeting, but person, we Indian spiritual doctor. Na me pese e di nkomo bi. E ya de hu hia me ye papa. Ade ya pa ye yare e wa asase so. Yare e ya. Obi ato na japade nyina because of yare enti. Obi wo ho a abusua ni hia na ye ka asem a ontumi mba bi because of yare enti. Enne oba bi ne kunu agyan no yare enti a. Oba bi agya ne kunu yare enti. Yare hanipa na ye wo yare bi wo ho a eye ni buase yare na yare woni. Indian doctor yare stroke. Etimi juju nipa oka se we o se my din. Boga bi ba me nche, boga bi a obi a me che obesan ba. O se doctor na mo fi makoma ko sebe o Ghana. Wo ka eye adwuma na obi bi e. Minimi nnua paaw. Ma me ba ko papa ba ku na eye adwuma. Na dollars o san no de abramsum de cash ni de ba. Abrante ko ware ya na yiretima da no. Amo ne be o ti abroche atwuma nso. Ade akokoto mama che japade nu. Na no ma rehosem owi no sade yare two brides so abroche for mo ngine mani. Be etima yare amani fie o Ghana wa to ni nyina hwe no yare wa abroche ne ho anto no. Ni bibia o ba so doctor be jeri se me na wo fo wa Germany Frankfurt or Germany. Oh, Germany. O se me na wo fo Germany Frankfurt se nye no so mo correct me what school nye num na koy. Onim amani sike o so di sike ba gan won se sike nie. Doctor sike nyina so be hye wo Ghana ene mi ni kapre. Na rewo se ne se ne wo fa ase bi kwa no won penasem ene ne wo fa ase na city rooms no ama ne one room team obi aso ba me washroom jacuzzi one dey bed bibia hobby doctor can let me bunsuo na me akosi bira dwa ye madware ene kwa ne nken ha me nso stroke me kotie wu me ko ye me check me pressure mo diabetes stroke o se yare me makon oba 12 onu nko o se doctor afere me nyene na japade nyina sanye onu nko ye kase ye bie phone ina enkrofo yare o matonton mo japade mase nia bebre na ne be wi ase o yiri so be san ja no wo ka che busuafo se enye me nko ana mayiri no mosusu mu nuan mo hweli bi ma no abetuna twene mo so okoya no asan ne wadanfo ko twempra nyame ohun ye mobo no onye ni ye mfa mai amen basa ye kan yare a san obi dadem o si apene ne yire gyan wa pie atwetwe na nimu pons ekwa ai wedding na se okọ party wo jani kunu ho yare nti obi aton na saase waton na japade still on wo hia ho to kekeu still ne ho ntimi ntono papa bi mi no fini dey say doctor baby akobi abomdi o mazi o ko fertilize o Scotland England ho baby ba o say doctor me yare ya ma me jebo sina ma me to ma japade nyina if you akopɛ de car say there bi me nton me wu a na me maso nso papa ba asase sun ebra oboy ni me mu na hwana obi ba ye car wo ho mazi enti oba mi ni di cause won ti kumase sum nim kumase me say mo kwame danso do ho pa eso me ba papa mi che kumase a e friend India doctor o say me ma ti din ba ta se ma dwene ma so o say ba ifu e ba bo adwena to ba bi na o mama wo ya o me ha no to so a o me mo kira shiskasa le mo ada sika ne be sano afi no ma kira say papa wo ho ne ko that time so ni kapre papa e ba me ye hwe no okọ bi nchen o so okọ papa bi nchen o ye sofo wo pankro no kwan so ba bi enti okọ ani nchen so kwakọ ye aduru okọ e papa ne so be 50 million o ye sofo o se sofo mi ni bi mi last nya ka 10 million so ba gino start o se dabi papa e ko e no ba ye ho na ka mechanic ka kire no o se doctor mi ni bi na so obi afato enya ma nya hankwa na mi dwama num obi oba ye nche bi aba na ye hwehwe na ju 50 cedis ye wi e ka babo ni aka kire o ho nso a lofty ni ho ba so na de ato ho ni ahwa ama mi na ka kire se ma mi kuta duro ma ni pada sani mu mi kuta duro ma ni pa wu afa so bi ani so e bia na sani pa no kwa dachi wo be save wo busuani mu ni pa ba ko life ni ehwe papa ya masa me kan ni ma manya free papa no e buru 200 million me ko pick up black am de bane tase gwasi nya papa na toche me free mo so ko rubber Indian doctor yamre no nti menim sa wo hwe yare goita
I find a compo compo na uwia na tiawa ya ba spiritual marriage ene sadie we ade a ekoso pa ene obi beda obesore na ne ho asai so oye oba so oye bema obi ho wote wo sa anye so wada ne kete so nko a na ni ye se ekoni san pe na ni mra na ho so na ne ho nyina asai me pacho emma ne mema bebre ene minima brantie bi sadie ne bi wo no so ne singlet mpo ne singlet a hye no wabopo soro ha wabopo soro ha sensen no enti wabopo ha no wabopo ne boxer shorts nyina to atete spiritual no anasa spirit na ne beda no won hwe no won to hwe ma no obai ni pant se ya spirit ni nto bi ma no won abefa no free oni bebe DJ love me catch yourself bon somebody can buy wiase no oso nyakopon hwe nyakopon ba Yesu Kristo hwe o yusu plan A na anya adwuma it later no apply plan B nto ne ahonhom bi ye fe wa makataba makatiba na tena ase wo sa na te dia yempe honhom kiti obetuni a woni yankrofo no atitifie omni nyame ma ne titifie ana ombo de no munya abayi wo sa abayifo de omni ye ne titi o makataba makatiba nyomni ye ne tie ejodi information bi enko eno te abayifo ka se mi se obi benya wo na abo bi ka wa na ye ne firi wontima the spiritual marriage na ye kan wasa no hwe edini panya pa asofo yire no kura na omoda asofo no amukura na omoda o ze ne ntia dey oni respect ni ma obia wo yeskani wo ye ohene wo ye MP wo ye president wo ye hwan oni respect na dia ba ko say spiritual marriage so ba wa bra bomu a ara wo sem ne say ese wa djuma e di yare ba so wo ye bema tima bema ne say ayeketua na emu firi suo awodi nim wo ye djuma chi wa djuma e mo ware ye basa promise and fail disappointment and never be na ba so na spiritual marriage no ni nua keton so be so de betra asase so no any sa ina men kwara ne twetwe fe say masturbation mo enkwa bi o twetwe ne be ma sa school for kwara no e man bi so kwada no de say wo na se madam bia me ye na djuma no central market wo se doctor dru awia na ekosa na ade na ba mi mu e ba mu sa mama kwara nyina ba ni mu wo so tontima line so no akọ kira anya wo da no ne se ba kwahye na se woni se be hye na se be wo ne sa ne mo ne doko na ne wi afi kura se oto ade apeska enti when one day what thing cause da bia de am ye e do no yen na so be jai when one day we say also ejom so mo kuru abayi a konko bi mo junso wo junso hwe gugata sa da go so na kola ba ko nim se madam enti obeso be de enti wo hwehwe se madam konko akosi ni nche wo fa won akofa konko okore madam down odin se wo se madam no ne ma hye no madam no sorry anu afere no odin tima kunu no akra no oko adan ko wan check iska oton ye nti oba ya person no okache se he ade si na hwanya mmia na no madam unti papa friend India doctor o se Matthew ne kra mai o se madam kono papa Matthew so ya ade po betima bo and sister wa din ho a wonye sa ade ni biem your man be ho ni kunu ada wie no wo na ni ahwedan no asa ne nsa hye na se ne nsa mienu wo de wade se suso obi so ne ne ira da wie no asa ko gira dwae no asa no kote obetwe saa ko pe so obepe ni nyina ehun boni se wa bra boma ntimma ne mebie enkoyi ma na DJ Lofty ye ma do fati asese ye koburonya emma no amukunu a promise so be mu ade omonye no wan hwe yie promise and fail mabua mema na mabua mado mako school lesson 20 teacher train university man ne say munyo bia to mo mpem no India doctors me ntwa ne blade you do I say love me alone come back to me brane be fan to oba no so o background mo baby no Oscar o say mema man yes is mema they be a doctor and mema person talk am person see film na chechere na che mema mo so fa man mo so Oscar mra say DJ so ye kama mo fo mo mra ni chechire wo mo no so mo jiju mo pom sika ye de emfa mamo ade ba ko wiase yanse DJ wo be bra hwe obi sa wo osua adwuma sika de ma so fa nya twom akobi ba me nche mazi wotima tam ne master ni wo ne master ekoye adwuma bakin na aba okoye adwuma no atam obi bens inji aton e diskani bi akọ hide am oged ni bi akọ to adwuma ade fa wo yi wadi na akotena kurase na wo dododo pa Yoti ya oba girl ni chara girl no odi mankani board ya na de abre no abre da ko ba ya beto ba ma foforo okobusa ya eju jan ahwe ohun
oso nam ne me o say eh awurade asena okay same case be see crofrom obi de obi koto adwuma m e nam so edi aban sika ma e de kokotum oba ye obekum girl no Indian doctor enu nti no you see you do wise I say okay love me alone come back to me okay enye no kwani ho na so e wo challenges bia na ebiem enkran so kwotwe exams e nyina ya sede and no said that BM says so me orals. Every Monday come over start. Akwa me tro exams. As exams no results no me to no film. E me to no fairly. O wo ye Kumasi ahima kokobi 18. Obi abodua. O di so le bodua. O de bosu le odua. E bi o di antonya ma ne bodua. O di apepe, o di akonodi, o di bochirewa, o di tongo, o di bongo, o di nimpopo e le bodua. Anase o di na bi janfo se friends. O di bobo e le bodua. India doctor need the spiritual doctor Ghana o twin first aspect no na enu ma din komo ni asre ni apa no komasibre ni ade ama enu ti na de ko ba bi se ya dane dua no so still wo ha no e da so wa empo e ye Kumasi ahima kokoben 18 mu be pacha da ya wada esiada memenda ena kwesiada ba bia wo free ba bia fa numbers no one time fa kura lofty fa mienu ko network e bia na ba akonye etu fa mienu ba bia wo free ba bia no wo bedru kejetia fa ahima kokoben trotro ofa ahima kokobe trotro akache dam se me pacho mesu ahima kokobe 18 usi ya yonseni faso ya shensu de nkese ensa na wiada so ya choso India spiritual doctor prayer and healing palace fa ashensu de so busa akola opinion se me hwe papa na ko India no ananse papa na free India ba no na me ko India spiritual doctor me pacho ba e no betra se ye hwehwem na 50 Ghana cedis ye wi na be ka bia na be ka kirew ye kuta duro mani pangu ni wa ho de betim no obeto ase ni ahya ase ama yakopon ya aduma wo beje duro nyina na we de na wutia wo ni yare se glaucoma ya cataract scan da so woni ni so ekruchi ye se kwakọ operation India doctors nke betimi a menye operation bra sansem ni obi okọ operation nya problem ye no entrance ni amua presence se nipa ho a nipa ense ye Kumasi ahima kokobi 18 da ya wada efiada memre da ena kwasiada mesre ene nipa bi ba wasom ka se doctor edu obi se ode e kwa mesre wo de aso pe India spiritual doctor so ye ho oba anya adwuma ho dabi spiritual was oba ma ho yes oba anya nipa wo ye nipa ba esra ni chima ni oba ma e ho no ye no oba na ye adwuma mema kwa na ye adwuma ho ena ewura me office wa ne be mo se me office no ewura no wo hwe be table no so a me the whole Ghana Bible gu me table so do so church of bia Bible yes me Bible do so pa o sa hwe me nchen wa ade abehu ye kura obehu kukuo obehu waduro ai wo maduro obehu se noguo eno ni ade ebeguo ye information ya machine ya no yen clear we phone no mesra se oka se ma emma ho no ntre se wo ye oba na wo ha wa ma ho but obeso o tre se enye oni ma na ye adwuma ho enti se wo ye oba na wo ha de obetumi aba enti hwehwe uhu oba ho okay baabi abekwa be so oba ho ye adwuma no ene ye doctor so ye okay enti Indian doctor spiritual herbal center ene ya kan fo mo edi ama no ahenema kokoben 18 mu eno mo enti ene se wo ha bia se ye protection me pacho se wo de no ye deaf and dumb won so de no ye child akura ontumi nkasa che se ono onkasa akura ni ntumi nante me pacho ni nyina no fabra ahenema kokoben ye sikasem a bomodin anabra na ye mwa na bibia ntimi enye kama Indian doctor telephone number no ene da screen so no frɛ no sabre ya ye free from amu de o frɛ no a ene ni nkomo bi a pese one ne di na ontumi emwa wo odom dom ye na next week da Friday say ya ye be san ahia biem na ye no adi nkomo Indian spiritual doctor ahenema kokoben 18 mo janse no so pe ena yo when you know for a year for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na do na timinka na de ba kwa ne wum se ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che se India spiritual doctor papa bi o tukwa ko India man o akoji sue hu ne ntete na ba be pie mu Kumasi ahima kokobi 18 e di dwumadi sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda ye ya wada efiada memenda ena kusela tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe be nefa etu ontimi ntwa the India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wo chinchin 190 na